indaba yokuthi sibhayisa izolo ne nama-drugs azange ngiyenze indaba ende because kwafika le ndaba yemoto and ngabona kuyiyo enemali eningi and engathi i-right anyana. So ngavele ngaqhubeka ngayo even though nanamhlanje akekho umuntu owaziyo. Since nje sashaya clean job until the last crime esayiboshelwa. Satrayela unyaka angifuna ukuqamba manga first day nje lapha kwakungekho easy. Ngatatazela ngisangena. Ngacishe ngayichamela futhi. So mina mangingena kanje vele ukuthi bangise emaselini ngabreaka epassage lapha kule corridor ngabreaka. Mama ngibuza ukuthi hey ndoda hamba. Abatshela ukuthi ngiyasaba bathi the time ucommit crime bongasabi. Ngena ngaphakathi uyohlangana nezintanga zakho. Kwaphela ukwazi, kwaphela ukuhlakanipha, kwaphela yonke into. Because angaze phela mina ngicabanga ukuthi ngazibona ejele. Indaba ejele nje angifuna ukuqamba manga bengekho la kimi emqondweni. Ngithe mase ngihlala kuma big cell kula ngiqala ukubona khona ukuthi ya kusejele manje la. Kusejele because okuqala kumele ulala ungalele. Intshontshelwana la amateki wakho ini ungacabanga ukuthi mawantshontshiwe amateki wakho uzowabona. Ayothengiswa kwenye indawo noma azohambela inini phezulu ema-outing ayodayiswa ngale next door. Ebusuku mabaqeda ukulokha iyahamba erof ziyahamba ibhini phezulu. Trading iyaqhubeka. Uyotrade amateki wakho noma leyo nto whatever bayintshontshile kuwe bayoyitrade into yokubhema or whatever bayifunayo le. Kwahamba isikhathi ekuhambeni kwesikhathi ngashintshwa mina kule jail lini ngayiswe ePauls. Mangifike ePauls kula ngirealize khona ukuthi hayi man mina la bengikhona bengingekho sejele nale ejele.